Handa isauna sokon kraba singi damak center dagi akan naba senpam pitarak lagani haina Chief Minister N Biren na haikre. Madi nilong sajing karam da kai kiba tural turban na hong na senjin bahokre. Karumjari. ISTV pau miyang tabir basing utaram nokjari. Hauzi mapung iba pau. Handak ichauna sokon kraba singi damak center dagi akan naba senpam pitarak lagani haina Chief Minister N Biren na ngasi hengang kendragi manung chanba mongjam amadi maiba khulda ichauna sokalaba mafam sing yangshin bagi khongchat ta phongdokre. Chief Minister na maiba khulda leiriba Development High School da hangliba relief camp ta chatuna awana tarba singi phibam yangsinduna makoigi awada passing hangke. Chief Minister na paumi singda phongdokibada handak ichauna marang oiduna awa ana tarba singi damakta mating oinanaba center da khangankre. Center na su atuba matamda madugi chapsaba senpam pigani haibagi thajaba pirakle. Hauji ki oina state sarkar na araiba pambai putoktuna awana tarba singi mateng pangbagi thabak chathari haike. Sajing garam gi gado ising jina kaiba matam yum jiloi purpur sakhe aduna immediately yum sada ba khotaba yaroi daba lambi tuna sem daba yaroi adugo ba mayam sigi yaragadi pesa khara su ibni dum adugo long term gi duri moi team thara ge hare adugo hosigi siang chak awat podo ai sum khanbada home minister yam thun tor ko male moi home minister na ingonda habira ko home secretary da nangi facts of ange home secretary wari sagrapani mangonda detail kare arrange da haigrapani da ina kanoni immediately food ki maroina edible oil adagi dal hawai di siang se paksana solopani na awat palak pe hojikudi khogi National Food Security Act gi adjust ong nabai adu shamuri amu hapsin da yaro replace of the yaro da mina madu khara thuna to biro na habina to ngasi no ni sta thoina la kada male do ngasi gi niti ayok meeting si joi si gi phibam jina thado go sat pangam dai si thi igre adu si da sumoi khana gani hai Sarkiba tang tara humdoi da lilong chajing karam mapada Imphal 12 turban fit chahum nong kai kiba adu mapung phana hana gi phibam da amuk hana semjin bahokre Tural turban kai kiba mafam amadi manak nakpada sokhaliba singi phibam Kendra gi MLA shu oiriba Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Shamna satuna yengsin kre Sajing dagi samuro fabugi marakta tural turban kai kiba asi handak ki asiga humluk subani hari Minister Karam Shamna hai kiba da handak kai kiba tural turban adu samjinana ba khona bada Khurai Kendra gi MLA Susindrona mahaki araiba machinery sing putoktuna amadi masamak ahing lektuna laukiba thogdang bu thagat pa phongdoke Wangoi Kendra gi MLA o lukhoi amadi singjamai police ki OC ingocha amadi atai police personnel sing yauna mari lainaba official singna mateng pangkibagi damak thagat pa phongdoke Aisamak 4 days ko masure tumdana the whole machinery morom pangching nei wai na kotna tawrge singje tingge na hona bane loina bangamgi adi police force mayam moi mateng pangbi ba khopi ba tawduna ada yamna laibak thibadi akoina asa tawrudaba jaga sida khudak ta isingje adum khangudana any signal pidana isingje kai gi bane ai SDO concern na phone torga ngasimak survey tawnana ba haigre aduga ai sagi tarap tagisu hayeng maktagi adum yum saba hogani laibam laitaba singje iban mamang da su ai changchalaga nahan dagi hauna ising khwang yodna thumba imong jing changna mateng pangba yaba pange tawba yaba tawgani the people suhanda ba se khoi sarkar gi ai sagi level lagi woro sarkar gi level lagi woro prajana wa na tarpa matamda akhoi tuminna khak laithorakte laichu laithoi pangba yaba pangani punumak tawbimal khangmoju uchari aduga mangi ba tai ba kholi singje ai personal level lagi sarkar gi side gi di mateng pangaga resort tawnana ba hanagi phibum da hanjalakna na ba choba mateng ma sungsoi choidana pangani MLA Susindrona miyamna makoibu prajagi seba tawnabani haina daitya sinaraklabanina maaki angamba thakta thabak khara paikhatpani Chief Minister N Biren na luchingba sarkar asina miyamgi damak mateng pangnana ba lei haike New Chekon da leiba area amada haibadi akhoi Sanjenthong between Sanjenthong and New Chekon gi area amada akhoi ising thingya da leiba ising gi flow si ga si da leiba ising gi flow si ga to kimati khene masi aina sum thengna pada ai experience da ai kendra da su ising kaiba mayam laure adum thinga adum pajamyam sing da kana na bodum honagi adu masigi da akhoi na 2 days changna tawgi base
मसीगी कनोसे अखोई इसिंगी फ्लो से याम कनबा अदुगा मागी क्वांटिटी से याम अदुना मसीजना इफेक्ट तौरिबा प्रजा इचिनाव जिंसे मसी तसेंगना मसीगी खल्लकांदा आई यामना नुंगाइतबा पोई इचाउगा मरी लेना थोरकदबा लेना कयादगी ngathoknaba Imphal East, Imphal West, Thoubal amadi Bisnupur da Rapid Response Team ani semduna pung kunmari mathau tohali haina Health Services ki Director K Rajona ISTV ga akhanana unaba amada phongdukre ngasi lamfelda leba Directorate ki office ta mahakna makhata na haikibada pung kunmari mathau tawgadaba call center mari su hangdukle ngasi fawba ising chawba hokiba nimittagi ngasi fawda Bisnupur District ta Health Camp taruk Imphal East ta taret Imphal West ta tarani thoi Jiribam da tara manga amadi Thoubal da manga tawduna punna Health Camp nifu manga rom pangthokre Chathaduna lagiba Health Camp asida fever gi anaba chama kuntra manga diarrhea chama yankhai mapan unsa gi anaba chani nifu humdoi amadi tongan ba anaba chani kun gi report sing haudik fawada phangba ngamle district singda lairiba MO singna CMO gi makada team sing semduna darkar leiba mafam singda health camp tawbagi thabak su chathari health camp asida miyam da department na darkar oiba hidak sing lemna piri magna makhata kibada ising kangkhaba matungda maru oina tholakpa yaba anaba sing diarrhea dysentery lok laihau amadi typhoid na chingbagi anaba sing tholakpa yaba leibana praja miyam na chaba thakpa khong hambagi mafam ningthina thambiu amadi thaknaba ising sejinabada chaksinbagi tangai fadaba lei haike Kangdara matamda ekoi na tholakpa yabasi diarrhea dysentery lok laihau amadi typhoid na singba masi yam tholakpa yai maruina skin diseases asai contamination tawpa amut akai mayam ji loina sakhairakpadagi skin disease mayam si tholpa yai maram aduna ekoi leriba department mayam sing asi ekoi cooperation to veterinary department public health engineering department mayam si ekoi cooperation tawjaraga ekoi na yam kana hoji laina tina jinga thokna ba ekoi yam kana hona jari aduga masida ekoi na प्रजा ज्ञान ताबीगदबसी अखोगी लेट्रिन तोान साबीदना मसीदा अमा असोइसे तोतोना तौबीबा खैतंग लुलाना लेबीबा कदगी अखोइना चारमदाय थामदाय अमदी खोंग हांब लोरगा खुसाजी फजना हामतोपीबा अमदी इसिंग यारिमकै असेंगबा थपीबा अदे कोनजे चोपचा अमना मुंग इसिंग अमुक सोक्सन अमना सोक्सन तौना यारिङै इसिंग से थकनब इसिंग जे तोान थंबीदना मसी मयामनजु तौबीबा मयाम की कोऑपरेशन सु दरकार होय अदना यकोइना सथजरिबा से मयाम की दौतनि खलगा मयाम कोऑपरेशन तौबी आइना ISTV थोंगदा एवारनेस जे पिजरी Manipur Sarkar na handakta sarkar gi oza oina loksin khraba all Manipur Government Aided Teachers Association gi oza singna ngasi Chief Minister gi relief phanda lupa lakh ani gi mateng pikre We support ILP Manipur gi convener Sapam Sa Jadumani na luchingduna ILP system gi wafam yawba cherol ama Manipur Sarkar gi ILP gi drafting committee gi convener Minister T.S. Bishwajit tapisin kre thoramaduda ko convener S Manihar amadi atoi member kunsu sarukya ke Manipur Pumbagi oina class 10 ki parikha da kulumdoi suba position laukraba ningthaujam Robikanta amadi Naran Sena khungangi manung dalaiba board council amadi CBS na loba class 10 amadi 12 ki parikha da first division da pass taraklaba mahiroi harau tayamna opagi thorum ama Naran Sena mai lekai community hall da pangthokre Social Education Voluntary Cum Library Center Naran Saina na sinduna pangthokiba mairoi singbu opagi thorum aduda thongam santi Zilla Parishad member Joy Chandra Pradhan N Ranjit yauna atoi ward member kya su sarukya ke Robikanta amadi first division da pass taraklaba mahiroi kuntra da selgi mateng yauna kudolpot piduna puning thagut ke thongam santi na achangba mioi leiba khungang ama ohenna ba khona bada club singi chawraba thodang lei haike ai pa gumlaba lamdam sigi Memsiki sokat na bukod na liba doon maklapto kaya halaban sing. Ari kung nangis na liba halaban sing na nakoy da pili ba pera, nakoy da ulit ba doon. Adunin na pwede appreciate to ko doon. Manado ko natin. Naran siya na kung nangdo Manipuri mamangga moyram ke drabo Manipuri mamangga awang bathakta na koy na pore kaniya siya. Tayo na koy na si thajabat thamjari. Pradhan N Ranjit na Mairoi singna handak purakliba mingchat asidagi ahenba mingchat mayam ama tungda porakpa oishunu haike khwadigi hena lemjaningai oirba ewal adu aina laugani haibegi wakhalo ama polaga ngasidagi satkhraga ngasigi
लेंबिरगलिबा सात्र साथिंग वखलोल अदु ngasiदगी फावरगा चटबिगदबने हौजिक अतेन ब्रांड लोकचरे Movel Furniture Monsoon season की ओइना Movel Furniture इम्फाल ना मणिपुर मियाम दा मेगा फर्नीचर सेल शादनी फू फाउबगी डिस्काउंट पीजरी असिदा नतना मॉड्यूलर किचन खक्ता ओइना लेबीबा मतमदा डाइनिंग सेट अमा खुदोल ओइना तमजरी नसिमक लेंगसिन बिरक्सी Movel Furniture Kwakete near Imphal College Aptech Learning सही कुंट्रा एन एक्सपीरियंस लेरबा मुंबई दिल्ली बेंगलोर द लेबा Aptech सेंटर सिंगा क्वालिटी सा मानना इम्फाल द प्रोफेशनल कोर्सिंग हाइबडी एयर होस्टेस एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ टूरिज्म मैनेजमेंट स्पोकन इंग्लिश सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्सेस ने अखोगी एड्रेस याफकोल बिल्डिंग सिंजमी पार्किंग इम्फाल फोन नंबर 7085440528 Panacea Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center की ओजासिंगा आइना एग्जाम की सेम साबा मतंदे यामना मतिंग पांगबिखी अदुगा PCC देगे आइना फंगकी स्टडी मटेरियल रेगुलर मॉक टेस्ट सजेशन ना चिंगसिंग यामना चानखी SSLCE थागदबा सिंगना टॉपर ओइना बगी दमक मतंगा चुनाराबा कोचिंग सेंटर असिबु यामना थाजबा थंबियो. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Changi labor sorakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama numayartaba singidamat, amatta nayaba upaidi, Jolib Syrup, amasu Jolib Capsule Rich and Sinabio. Quick zone gidi tata discount lesti. Mama cuma phone kuding jam mana yo cuma ngoroi pista calabrani na. Adu cuma takta Superlink footing ge offer me amun piri sidi. Baz electric drum machine bagum na yo disin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar. Bohagi mustard amari refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu. करोड़पति ओइबियु मसीद सुनतना लकी कॉपन प्राइस मायाम अमसु लेजरी आदोमगी मनाक नकपा स्टोर दगी फंगबिगनी चाबदा हावरबा हक्संग सोक्तबा बोहागी मस्टर्ड ऑयल द टेस्ट ऑफ असम डिस्ट्रीब्यूटर ओइनिंग बसिंगना मोबाइल नंबर +917578007064 गुवाहाटी दा कांटेक्ट तोबिरक यागनी बोहागी मस्टर्ड ऑयल Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numitti lakliba June gi tang kundani Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur ब्रेक मतुंग मैं मुतराम नोकचरे मखा ताबा पाउदा इम्फाल वेस्ट की DC एंड प्रवीण लुचिंगबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम अमना ngirang numidag Imphal West ki manung chanba ising isauna sokhalaba Grace Colony Langol Tarung da chatuna cheng hawai yauna chana thaknaba polam amadi kang hidak amadi chlorine tablets sing yenthokre Nambol Kendragi ising isauna sokhalaba mafam sing amadi thanga Kendragi itingda landslide na amangata thokraba yum singda BJP Bisnupur District ki kangbuna sana thaknaba mating pikre Khongsat aduda BJP State Unit ki Vice President T.S. Basanta Singh BJP Bisnupur District ki General Secretary Sanjoy Yauna miyakyan saruk yakhe BJP State Unit na awa ana taraba singda mateng pangpagidamak Bisnupur District ki BJP gi thomi singna thagatpa phongdu ihaina General Secretary Sanjoy na haike जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश पु डिस्ट्रिक्ट कमिटी की माइगई देगी दुगा लोइनना सिंगी चावना वाब तारबा कोगी नंबोल केंद्र की प्रजा सिंगी माइगई देगी दुकी मतिक थागत प फोंदोकचरी District Veterinary Bisnupur amadi Nambol Veterinary Hospital ga puna kusamnaduna Nambol Kendra gi isauna sokhalaba yumda loiba sa san singi sananaba charu yentokre District Veterinary Hospital gi Joint Director Gozendrona Luchingduna isauna sokhalaba mafam singda charu yentokhiba aduda praja kayana thagatpa phongdurakhe Gozendrona haikibada matinjak yentokpada natana isawasi loiraba matungda sa san singda sandorakpa laina kaya ngakthoknaba thabak singsu packet kani haike कोई सर्वे रिपोर्ट चचरू
नंबोल की असेंबली कंस्टिट्यूशन इसिंग चाउना सोक्चलब मफम सिंगदा एकोइना डिपार्टमेंट की साइड की एकोइगी डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन मतुंगिना जॉइंट डायरेक्टर वेटनरी ऑफिस बिष्णुपुगा अमदी नंबोल वेटनरी हॉस्पिटल का लोइना खुसमनरगा एकोइना खजितंग ओरजु प्रजादा अवाबा इसिंग चाउना मायोनबा प्रजा जिंदा एकोइना सा संजिंदा सन्नमद चरु मपुल अनि खक्तंग एकोइना अवाबा कोंगनबा येंथोकचबनी लोइना करिगुंबा मखा ताबजु एकोइना क्लब सिंगा ताना जरगा मखा ताबजु अवाबा मतेंग पांगजगनी लोइना इसिंग चाउना लोरबा मतुंग एकोइना वैक्सीनेशन की प्रोग्राम सुंजता जजगनी याइजनिंगी लायंस क्लब इम्फाल सिटी की तरा सुबह चार्टर नाइट सेलिब्रेशन अमदी इंग सोल्यूशन तरा निपल दगी इंग सोल्यूशन तरा मपल फावबा थौ पुगदबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खनबगी थौरमामा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन एम गोजेंद्रोना चीफ गेस्ट ओदिना ngarang निर्मला होटल द पांगथोखरे खेत्रगांव केंद्र की मनुंग चनबा कैखु कबुई खुलगी क्लास 10 अमसुंग 12 पास तौरपा महिरोई सिंह तरामना ओकपगी थौरमामा कैखु यूथ क्लब न सिंधुना क्लब असिदा पांगथोखरे थरम अदुदा केंद्र की एमएलए नाहकुम इंद्रजीत कैखु यूथ क्लब की प्रेसिडेंट कैरुंगपु गांगमई जिला परिषद मेंबर एमडी नाजिरुल इस्लाम अमदी प्रधान पैट्रिक गोलमई न चिंगबा मियोसिंग सरुक याखे महिरोई सिंगदा चंबा खुदोल पिदुना पुनिंग थगतखे एमएलए इंद्रजीतना अफब महिरोई ओइरकनबा संगतपदा मामा मपा सिंगी थौदांग चावी हौजिकी मतमदा प्राइवेट स्कूल ना गवर्नमेंट स्कूल दगी हेंदुना चलिबसी करिगिनु हाइबा थिदोकनबा मियाम पुन्ना खननैनबा चंगी हाइखे अने जिरी म्या थबो ने तक आई तक सकेबो वा पाछोन करते थबो ने कोई बिदोक सकेबो निंग जन्मगम दबले गाय जिले तलारा आइने तो गोया मतेंग दो आई तरफ ते तोक सकेबो क्वाइदे मरुइना अखोई मसेन पाउ पाउ बम चंगेबो नसी करिगे दमक्ता कोई गवर्नमेंट स्कूल गा प्राइवेट स्कूल दे खेना बगी लाइबसे नसी फजला खेना बजी वे मांग अदुम तारगा उरगा लाबनेबो नसी बोक गवर्नमेंट स्कूल ना पैसा लेबक्तबा ए बुजियोगी अदु मरुइना प्राइवेट स्कूल ना याम लेपो लाइसि करी मरम गिनो बिसे अखोई यामुन न खनबा मदरका ओइरे इचाउ थिंगनबा एमएलए चंगलपदा लनाय ओइना नतना मियामना थिंकिबा लेते लेखिद्रबा मिनिस्टर पंदुना हाइबा तौहनिंगदे हाइना क्यामगई सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन KSDO न सेंगदोखरे ngasi kyamgai muslim mayalekai da pamu singa unaba amada KSDO gi advisor Abdul Wahab na kyamgai area da mafam mari da turel torban kaiduna ichau thoke ngasi su masing yam laba mi kya relief camp ta leidi makoi gi awara pa kaya leidi ba asi government na yangshin haningi isau thingnaba MLA na changlakpada KSDO amadi miyam na athingba piki haibadu aranba wafamni mi yambani na pendaba henmanduna lanai oina hairambadi yai MLA na miyam gi awabada mateng pangba changlakpada athingba leiroi haike थोंसी ममांगी मतमदा सही मंगा तरुक की ममांग हाइदारे अदुदा कोई कैबिनेट मिनिस्टर ओइना लेबिरमनबा हारिबा लयोइखरबा मीबबो पल्लगसु मागी माइकैदगी ताबदा खितंग नुंगाइतबा इखोइदा हाइबदी मियामदा खितंग नुंगाइतबा टेंशन पीबा याबा मिनिस्टर ना करी तौबिरमगे हाइबा वहंग खौबा खंबिरखिबा अदुमबा ऑनरेबल MLA की नुंगाइतबा वहाइसिंगदु हारिबा मफमसिगी प्रजा अमदी क्यांगोई मुस्लिम प्रजानसु याम थमोय सौना नुंगाइजदे लेरक की ड्रेन फुंजिलगा बाउंड्री वाल खाजिलगले हाइबा वफमदगी येंखोम लेरक डेवलपमेंट क्लब अमदी लंबी अदुदा लैबा पियानंद कौबा मियोय अमगा मतम कयागी ममांगदगी मुक्नादुना केस रजिस्ट्रार फावबा तौनादुना लाखिबा अदु ngasi क्लब की संगलेंदा नाकल अनि फमिनारबा मतुंगदा यानबा पुरखरे केस अदुसु हंदोकपा हाइना यानखरे क्लियोपट्रा फिटनेस सेंटर नंबोलना सिंधुना सेंटर असिगी वॉलंटियर चामरोमना सेंटर अदुगी फाउंडेशन डेगा मरी लेनना नंबोल कैथल या कोइबदा लम तु सेंगदोखरे सेंटर अदुगी प्रोप्राइटर पुखरमबम ओपेंड्रोना हंदक इसिंग इसाउना सोखन खरबा मफम सिंगदा अमोट अकाई अमदी फत्तबा कया सिंग लेरिबा असि सेंगदोक्तुना लु नानबा मफम अमा ओइनबगी पांडमदा लम तु सेंगदोकपनी लालिबा तांग कुंतरुक्ता पांथोकदरिबा सेंटर असिगी फाउंडेशन डेगा मरी लेनना ब्लड डोनेशन कैंप अमसु पांथोकनी हाइखे लाइव तांग कुंतरुक्ता पांथोकजगदोरिबा फाउंडेशन डे सिगा मरी लेनना अखोय ngasi सोशल सर्विस कैंप से पांथोकजबने अखोय सोशल सर्विस कैंप से असा अयुक्तगी हौजबने अमिगै पांथोक ngamigai तौजगनी ngasi निमित निनी हुमनी ममांगदा नंबोल से इसिंग याम चावगिबा अदैदा अखोय की नंबोल से याम मोसनबा सिगी सु खंजरगा अखोय वॉलंटियर मसिंग अखोय चाममुक खुसमनरगा तौजबने सिदा सिगी मथक्ता अखोगी नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल जो अखोय द याम चावना सपोर्ट पिबिरे ब्लड डोनेशन की प्रोग्राम से सिनगनी अखोय मी चामना अखोय ई पिगनी सिदा नतना बोंगी पुलिस का खुसमनरगा नंबोल पुलिस चावना मतें पांगा अखोय रैली जो पांथोक जगनी सिगी निमे असिदा अखोयना तौजरिबा थबा सिदा मियामना अखोयबु मतें पांबियो हौजेक मरोइबा पाव अमु
हंदक इचाउना सखन खरबसिंगी दमक सेंटर दगी अखन्नब सेंफम पिथरकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हाइख्रे अमदी लिलोंग चजिंग करामदा काकिबा तुरल तोरबान नहौंगना सनिबा होख्रे हौजी फाबुगी ओइना डीआरएस टीवी ना पिजब पाव मतां सॉल्यूशन जरे मियंग ताबिरिबा सिंगबम कहन्ना खुरुम जरे